Siphinze siyanemukela bathandzekalo ngalolu sonto esontweni lethu ke iCathedral yase All Saints leseMbabane leholwa nguye Dean wethu Babe Dlamini. Siyanithulela ke tinkonzo yesidlo senkosi yangelisonto lesine emva kwekuvuka noma ke lisonto lesihlanu lekuvuka. Lisonto lesine emva kwelekuvuka noma lisonto lesihlanu lekuvuka. Tifundo tethu ke titholakala ekhasini le-37 encwadzini yethu yekufundza yetifundvo temhla ngemihla. Encwadzini yenkonzo ke titholakala ekhasini le-236 pages 39 lectionary 236 ku prayer book. Siyanemukela ke bazalwane, siyethemba ukuthi namuhla nitawuyithokotela lenkonzo, itawunisita ukuthi niphakamise emoyeni inende, nisonzele kusimakadze, nihlale kusimakadze, singavumeli isimo lesingaphandle ukuthi sibuze timpilo tethu, kodwa sichubeke nekumkhonta nekumthandza nekumdumisa simakadze yena lo memetela ukuthi Jesu Kristu uyindlela neliqiniso nekuphila. Amen. Inkonzo yethu yanamhla ke bazalwane iqala ekhasini lelikhulu nakune page 104. Hallelujah, Kristu uvukile, impela uvukile. Hallelujah. Ingosa ibenane, ibe nawe futhi, thumisani inkosi, yithumisanini netinceku tenkosi. Akabonge uNkulunkulu yise nenfotsana namoya longcwele, alibongwe ligama lakhe nyalo nanini. Simbonge kaNkulunkulu bathandzekayo ngekuhlabela ingoma yethu lethi akadunyiswe uNkulunkulu losezulwini. Akadunyiswe uNkulunkulu losezulwini, kube nekuthula nelothando kubantfu. Nkosi Nkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakuthumisa, sikholeka kuwe, siyakuthumisa, siyakubonga ngeludumo lwakho lolukhulu. Nkulunkulu somandla nababe, Nkosi ndvodzana letelwe yodva Jesu Kristu.
Nkosi Nkulunkulu mvana ya nkulunkulu vutsana yeyise lesusa tono temhlaba sehawokele wena losusa tono temhlaba sehawokele wena losusa tono temhlaba yemukela kuthandaza kwethu wena lohleti ngesekunene sankulunkulu yese sehawokele ube nguwe wetwa londwele nguwe wetwa lo yenkosi nguwe wetwa Kristu kanye na moya londwele lo setuluka konke ebukhosini bankulunkulu ese amen. Sithi sonzete kusimakathe ngekuthandaza asithandaze. Nkulunkulu somandla tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe, kodwa lutholo lufihlelwe wena. Geza imicabanga tinhlitiyo tethu ngekuphefumulela kude umoya wakho longcwele, kuthi sikuthanze ngalokuphelele, silidumise ngalokufanele igama lakho lengcwele, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nangabe ke sithi side sono siyadiyenga neliqiniso alikho kithi, kodwa nasithi vuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile tasithethelela tono tethu abuya sihlambulule kuko konke kungalungi. Nangabe ke umuntu losoni aphenduka etonweni latentile ende lokungumthetho nalokulungile uyawusinzisa umphefumulo wakhe aphile. Bathandzekayo sibusisekile ukuthi sinenkosi lenjesu Kristu leyanikela ngempilo yakhe kuthi ngekuchitheka kwengadi yakhe tono tethu tithethelelwe, tono tethu tisuswe kithi njoba impumalanga yehlukene nentshonalanga. Ngakho ke asivume tono tethu sitmisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu, siphile ngelithando nangekuthula nabo bonke bantfu. Nkosi sihawukele, oh Nkosi sihawukele, oh Nkosi, oh Nkosi sihawukele, oh Nkosi sihawuke, oh Kristu sihawukele, oh Kristu sihawukele, oh Kristu, oh Kristu sihawukele, oh Kristu sihawuke, oh Nkosi sihawukele, oh Nkosi sihawukele, oh Nkosi, oh Nkosi sihawukele, oh Nkosi sihawukele. Asithandaze kanye kanye sithi, Nkulunkulu somandla Baba wethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangakwendile bekufanele sikwende ngenxa yendvodzana yakho Kristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile, sende sikukhonde ngekuhamba lokusha kude kuthi igama lakho lithunyiswe. Nkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendukanga ngeliqiniso, akasihawukele asithethelele tono tethu, asikhulule kuto, asimise asiqinise kulungeni konke, asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sisho kanye kanye umthandazo wanamuhla. Nkulunkulu lomakatse, indvodzana yakho Jesu Kristu iyindlela neliqiniso nekuphila kwayo yonke indawo.
siphe ukuthi sihambe kule ndlela sithokode eqinisweni lakhe sihlanganyele empilweni yakhe yeluvuko lophila abusa nawe namoya ongcwele niNkulunkulu munye nyalo nanini amen. Sitawuthola ke bathandzekayo sifundo sethu sekuqala sanamuhla sitholakala encwadzini yemisebenzi yabapostoli sahluko sesikhombisa siyaqala ukufunda isahlukaneni semashumi lasihlanu nesihlanu Acts chapter 7 verse 55. Kodwa Stefano agcwele umoya ongcwele wabuka ezulwini wabona bukhathi baNkulunkulu na Jesu eme ngasesandleni sekudla saNkulunkulu wathi asenibuke ngibona lizulu livulekile nendvodzana yemuntu ime esandleni sekudla saNkulunkulu. Amemeta kakhulu kati bavala tindlebe tabo bamthelekela bonke kanye bamhodhulela ngephandle kwelidolobha bamgcoba ngematshe. Bofakazi babeka timphahla tabo phansi ukuthi tigadwe lijaha lelalibitwa ngekuthi nguSawuli. Asaqhubeka bamgcoba ngematshe. Stefano wakhala ngelizwi elikhulu wathi, Nkosi Jesu, yemukela umoya wami. Wagoqa phasi wamemeta ngelizwi elikhulu wathi, Nkosi, ungababaleli sono ngaloku labakwentako wase uyafa. Livi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Sitawuthola ke bathandzekayo sifundo noma lihubo lethu lihubo lemashumi lamathathu nakunye. Sitawuqala evesini lekuqala sigcine evesini lesihlanu bese sisuka evesini lelishumi nesikhombisa siyawugcina evesini lelishumi nesiphohlongo. Psalm 31 1 to 5 17 to 18. Simakathe wena usiphephelo sami ungaqali ungijabhise ngephule ngekulunga kwakho. Sonzeta indlebe yakho ngephule ngekushesha. Bani lidwala lesiphephelo sami nenqaba yekungisinzisa. Wena ulidwala lami nenqaba yami ngihole ungiqonzise ngenxa yeligama lakho. Ngengcise elugibeni labangiciphe ngalo ngobe wena usiphephelo sami. Nginikela umoya wami esandleni sakho ungihlengile wena simakadze uNkulunkulu lowethembekile. Malanga ekuphila kwami asesandleni sakho ngephule esandleni setitha tami nakubo labangidingelako. Inceku yakho ayibuve bukhona bakho ngisinzise ngemsa wakho longapheli. Akuthunyiswe uyise nendvodzana namoya ongcwele njoba benjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyawuba njalo kude kube nini nanini amen. Livi lethu lesibili nalo liphuma eTestamentini lelisha ekubhaleni kwaPetro wekuqala sahluko sesibili siyawuqala ukufunda esahlukaneni sesibili. Petro wekuqala sahluko sesibili esahlukaneni sesibili. 1 Peter 2 from verse 2. Njengabantwana labasanza kutalwa langatelelani lubisi lwamoya loluhlantekile nalungakukabhicwana lotho lolu livi lwaNkulunkulu lentawuthi ngekulimanatha nikhule nize nisinziswe. Nani senitibongele ngekwenu ukuthi inkosi inemusa njengoba kusho umbhalo. Sonzelani enkosini ngobe yona ilitshe leliphilile lelaliwa abantu bathi alinamsebenzi kepha lakhethwa nguNkulunkulu njengelitshe leliligugu. Nani ke wotani kuyo nibe ngematshe laphilile nakhiwe nibe yindlu yamoya khona ke niyawuba abapristi labangcwele bekunikela imihlatshelo yamoya lemukelekako kuNkulunkulu ngaJesu Kristu. Ngobe umbhalo uthi asenibuke ngibeka litshe eSiyoni lekusimisa indlu lelikhethiwe naleliligugu lolo kholwa kilo angeke ajabhiswe. Njalo ke kini lelikholwako liligugu kodwa kulabo labangakholwa umbhalo uthi lelitshe lelaliwa bakhi seliguquke laba litshe lekusimisa indlu. Kulenye indzawo uthi
leli litshe leliyawukhuba abantu lidwala lekubawisa nembala bayakhutshwa labo labangalilaleli livi vele bamiselwe kona lokho kodwa nine nibelihlangano olukhethiwe nibapristi bebukhosi sivele singcwele nibantu baNkulunkulu labakhethelwe ukumemetela imisebenti emihle yaNkulunkulu nguye lo wanibida ukuthi niphume ebumnyameni nite ungena ekukhanyeni kwakhe lokumangalisako nine nalingesiso sive kodwa nyalo senisive saNkulunkulu nake nabangaphandle kwemusa kepha nyalo seniwemukele livi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Sesitawuthola livangeli lethu kwebazalwane. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lolelani tindzaba letinhle ngekulandzisa kwaJohane loNgcwele sahluko selishumi nakune siyawuqala kufundza esahlukaneni sekuqala kadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Inhlitiyo yenu ayingakhatsateki, kholwani nguNkulunkulu nikholwa nangimi. Ekhala babe kunetindlu letinyenti sakunilungisela indzawo ngabe angilitsheli lokho kube akunjalo nasengiyile nganilungisela indzawo ngiyawubuya ngilandze nite kimi kuze kuthi lapho ngikhona nibe khona nani ngiyayati indlela leya kubabe lapho ngiyakhona. Thomas wathi kuye Nkosi asati lapho uyakhona indlela singayati njani. Jesu wathi kuye mina ngiyindlela neliqiniso nekuphila kude longeta kubabe nakangeti ngami kube beningati mine ngabe niyamati nababe kepha kusukela manje niyamati nimbonile. Filipi wathi kuye Nkosi sibonise uyihlo sitaweneliseka. Jesu wathi kuye seninesikhathi lesidze nginani kodwa nanyalo awukangati Philip lolo sabone mine umbonile nababe usho kanjani ukuthi sibonise uyihlo. Philip awukholwa yini ukuthi ngikubabe nababe ukini. Lamavule ngiwakhulume kini angitikhulumeli mine kodwa babe lohlala kimi nguye lo wenda umsebenzi wakhe ngami. Ngikholwe ukuthi ngikubabe nababe ukini nakungenjalo ngikholweni ngenxa yale misebenzi. Ngiqinisile ngithi kini lo kholwa ngimi uyawuyenda le misebenzi lengiyendako yebo uyawukwenda nale ngetulu kwalena ngobe mine ngiya kubabe ngiyawenda noma ngabe yini leniyicelako egameni lami kuze inkhathimulo yababe ibonakaliswe endvodzaneni. Nanicela noma yini kimi egameni lami ngiyawunentela yona. Nalike livangeli la Kristo kabongwe Kristu inkosi yethu. Sitawuqhubeka ke bazalwane sisho kanye sivumo selikholo sebapostoli. Sivumo selikholo sebapostoli siyatholakala ekhasini le-49 encwadzini tenkonzo page 49. Ngiyakholwa kuNkulunkulu yesesomandla umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu indvodzana yakhe leyodwa inkosi yethu weta ngamoya loNgcwele watalwa intombi Mariya wahlushwa kubusa Pontius Pilato wabethelwa esiphambanweni wafa wangcwatshwa wehlela kulabafile. Ngelanga lesithathu wabuye wavuka wenyukela ezulwini lapho ahlethi khona ngesekunene seyise tawubuya tewehlulela labaphilako nalabafile. Ngiyakholwa kumoya loNgcwele nasebandleni lelingcwele likatholika nasenhlanganweni yalabangcwele kuthethelelwa kwetono kuvuka kwemtimba nekuphila kwanini nanini. Amen. Siyabonga ke bathandzekayo uNkulunkulu
lo siphena lithuba lokuthi besingaphinde sihlanganyele ndzawonye noma nje sibukana etincingweni sibukana bomabona kuze sibukana nakubongqondo mshini kodwa nje siyambonga uNkulunkulu lobone kukuhle ukuthi besingahlanganyela ndzawonye namuhla sibuke livi lakhe siphinde futhi sithole nelisakramento lakhe lelingcwele sikhumbule umsebenzi lomuhle lowentiwa nguJesu Kristu esiphambanweni. Solo ke bazalwane simemetela tindzawate ukuthi Jesu Kristu uvukile ekufeni. Solo simemetela ukuthi yena uyaphila. Noma umhlaba ungakhuluma uthini simemetela ukuthi Jesu Kristu uvukile uyaphila uyinkosi lebusa phakathe naphakathe. Etifundweni tethu ke namhla bathandzekayo sifundo sethu sesibili lesisitholile sibhalwe nguPetro. Uyakhuluma Petro lana uveta indzawo ukuthi lelitshe lelakhiwe bakhi uNkulunkulu sewulikhethile walenta wabangilo litshe lelikhethelo lekusekela sakhiwo. Amen. Siyathi ke bathandzekayo ukuthi etimpilweni tethu kuba kaningi lalapho Jesu Kristu siyaye simphike khona noma siyaye simkhweshise khona noma siyaye simlahle khona silingise nababakhi lekuthiwa balilahla litshe uNkulunkulu yena walithatha lelitshe wase uleta sisekelo sendlu yekwakhiwa na Kristu ke bazalwane siyathinga ukuthi empilweni tethu simthathe simende abe sisekelo sekuphila kwethu. Lokho sikwenda ngani sikwenda ngokuthi senena kulakhuluma ngako Petro lakaqala la ukhuluma indzaba yokuthi asilangadelele lubisi lwakamoya lolungilo njengebantwana balangatelela lubisi lwabonina noma ke labo labangamunye mhlawumbe bancele kubonina balangatelela lolubisi lwesikotela. Nathi ke bathandzekayo uthi Petro asilangadelele lolubisi lwakamoya lokulive la uNkulunkulu lelingabhiqana lutho laphambaniswa nalutho. Siyathi ke bazalwane siphila esikhatsini lapho live lasimakathe libhiqwa khona nezinto letiningi uyakhulunywa kwakhiwe lithathwe liguqulwe lento kodwa nje likuthiwa asilangadelele lelive lelingilo lelitawusakha kuze ukuthi sitawumthatha lo Kristu simende abe sisekelo setimpilo tethu. Size sikhumbule indzaba evangelini lekukhulunywa ngayo lekuthiwa indvodza leyakhala indlu yayo etsheni leyo ndlu yema uma kufika tivunguvungu ngoba nasempilweni tethu bazalwane tivunguvungu titawufika kufuna ke sithathe Kristu simende sisekelo salendlu lesibiyo salendlu lesiphila kiyo. Kuthiwa ke lo Jesu bathandzekayo lesesimende sinesitawumenta abe sisekelo yena usibitile wasikhipha ebumnyameni wasifaka ekukhanyeni kwakhe lokumangalisako ngoba uphume ebumnyameni bekufa wabuyela ekuphile ekukhanyeni kwekuphila lokuphakathe wavuka ekufeni wakunqoba kufa wakhombisa ukuthi yena uNkulunkulu wekukhanya. Lo Jesu ke bathandzekayo sitshela ukuthi usenda sibe bantu belikhethelo usenda ukuthi sibe ngumndeni longcwele usenda ukuthi sibe bapristi labangcwele baNkulunkulu usenda ukuthi sibe sive lesikhethekile ngoba sibitiwe bazalwane ukuthi sehluke eveni nakuthiwa nje lelitshe lelilalahla bantu bayamlahla Kristu la ngaphandle bantu bafuna tindvo tabo letitawuchaza bona bantu bafuna emavangeli abo latawukitala bona achaze bona abalifuni lelivangeli la Kristu lelithi abaphendvuke esonweni bende lokuhle bafuna abantu lelivangeli lelitawusa hayi konke kulungile yenda noma ngabe yini nje konke kuhle kodwa kuthiwa asilifune lelivangeli lelikuphila. Amen. Ngoba lo Jesu Kristu kuthiwa usikhethile wasibitela ethenini singene ekukhanyeni wasibitela ukuthi impilo tethu tibe bufakazi bemandla akhe nemusa wakhe ekuguqula impilo tebalo. Lokhu sikubona ke nasesifunza esifundweni sethu sekuqala la siva khona ngendzaba yaStefano lowathi Stefano noma kulukhuni kumadima wangalilahli livangeli washo wathi ngiyambona Jesu esibhakabhakeni ehlete esiceceleni kwaNkulunkulu uyise bathi noma bafuna kumbulala bamgweba bamenda konke bathi sitakulingisa lo Jesu wakho lesambethela wathi yena ngiyambona lo Jesu ngeke futhi ngimphike ngoba
yena bekakhele kulesi sisekelo lesingKristu. Yena bekalithethe lelitshe lelilahlwe bakhi walenda kwaba litshe lekusekela impilo yakhe. Ngakho bekadati yena ngokuthi umephi, bekati futhi kokuthi uhleli kuphi naNkulunkulu, bekadati kokuthi yena ungilakhethekile kwaNkulunkulu. Kungakho wakhona kulimela iqiniso nelivangeli. Awukuledinga isimo kubathandzekayo kuvisa abhlungu ngoba sisheshe sibalekele leliqiniso, sibalekele lokungiko ngenxa yokuthi mhlambe sifuna kunjinga, ngenxa yokuthi mhlambe sifuna kuthandwa, ngenxa yokuthi mhlambe sifuna labasetikhundleni basithandze, bese siyalibalekela iqiniso lasimakathi asisalikhuluma. Siyekele bantfu bahluphshwe bahlale ehluphekeni kanti uNkulunkulu uthi abakhishwe abantu behluphekeni. Sentele nje ukuthi ngoba sifuna ukuthi sithandwe. Kodwa siyambona Stefane yena lebekayakhile impilo yakhe kuKristu kuthi wathi lokuliqiniso ngiyawumela noma ngabe abantu bayakuthanza noma abakuthanzi, kodwa lokuliqiniso ngitawuhlala kiko ngime kiko. Ngabe thine nasesibhekene nesimo lesifana nalesa Stefane sekufanele ukuthi sifele ukukholwa kwethu, siyawuvuma yini ukwenta lokho bazalwane, noma siyawuguquka simphike simale lo Kristu sithi asimati silingise Petro asambona Kristu asabanjiwe abantu emasotsha asatekiswa nemacala. Uma ngabe ke simconza lo Jesu kokuthi ungubani, siconza nekokuthi usente saba yinsini, sitawukwenda naku la khuluma ngako Jesu lathi tinhlitiyo tethu atingakhathateki, asikholwe kuye sikholwe nakubaba. Siyamuva Thomas lesike seva kukhulunywa ngaye evangelini nasesikhuluma ngendzaba yokuvuka kwaJesu ukuthi abengekho ngako wehluleka kukhona. Nayilapha siyamuva solo Thomas akayikholwa lento ukuthi uthi uyapi eJesu uthi ungubani, kwala sekahleli naye isikhathi lesingaka. Maye kubhlungu bathandzekayo lokho ukuthi uyawuthi Jesu nakabuya te ulandza libandla akhanzela abanye lebe bahleli enkonzweni, mhlambe size sibanikele tikhundla letikhulu letimatima tasebandleni, kodwa akhanzakale kokuthi abalungeli kokuthi yena abuye abalanze awubenda tindlalifa tembuso welizulu, ngoba behlulekile kokuthi bathathe Jesu bamende indlela, bathathe Jesu bamende kuphila, bathathe Jesu bamende liqiniso, balithethe elivangeli badlala ngalo bahlekisa ngalo. Uthi ke Jesu yena uyindlela neliqiniso nekuphila kude longeta kubabe ngaphandle kwekuthi ete ngayo. Asithi kuJesu ngemasondvo, asithi kuJesu ngebafundisi, kodwa sita kuJesu, sita kuNkulunkulu ngaJesu. Uthi ke Jesu asimthathe yena simende kokuthi abe sisekelo sekuphila kwethu, abe sisekelo setimpilo tethu, sihambe naye ngaleyo ndlela. Siyawukhona kokuthi bese sibabofakazi njenga Stefane lo wafakaza wathi solo ngiyambona ngisho sengifa ngiyambona Jesu ngesekunene saNkulunkulu, ngiyayibona nenkhatimulo yakhe, solo ngiyammemetela ngokuthi yena uyinkosi nemsinzisi. Sibitelo ke bazalwane ngokuthi simbule lo Kristu ebantwini, kodwa kuze simbule kufuna ukuthi siqale ngokulangatelela lolibisi lwakamoya, lelivi libe la ngekhathi kithi siliphile, sihlale kulelivi, sifumele kokuthi simfakazele Jesu, simati Jesu, simmemetele Jesu, nelive litawukhona kokuthi libone ukuthi nembala bayamati uNkulunkulu. Uthi Jesu ke bazalwane uma senda njalo simthatha yena simenda indlela neliqiniso nekuphila kwethu, yena siyawugcina noma ngabe yini egameni lakhe siyawukwentela. Uthi siyawenda nemisebenzi lengetulu kwalena la yentile yena ngoba utawube asincusela, kodwa kuze kokuthi kwenteke konke lokubathandzekayo simdzinga lo Jesu abe kule chief cornerstone yetimpilo tethu, abe kule litshe lesisekelo sekuphila kwethu. Kungabi nje kokuthi lo Jesu simbukela lapha khashani simva ngetindzaba, akukukhulunywa kokuthi lo Jesu ngiyamati, lo Jesu ngimbonile, impilo yami uyiguqulile, impilo yami uwente naku nanaku. Lalapho ke bazalwane sesihamba kulelo zinga lapho sitawuthi nasithi khona Nkosi siyathandaza egameni la Jesu Kristu tintfo tenteke, ngoba usithembisile yena futhi wethembekile angeke aze asijabhise. Lo Jesu Kristu uthi kithi uyindlela
ngeqiniso nekuphila. Ngabe wena indlela lohamba ngayo ngiyiphi? Ngabe wena liqiniso lo ulikholwa ngoliphi? Ngabe wena lempilo lo iphilako ngiyiphi? Nakungekho Jesu kuko konke lokho, yathi kokuthi ulahlekile, uyadzinga kokuthi usitakale. Lithathe live lasimakathe ngoba Jesu Kristu uvukile ukukhanya kwelive lesibitelo kokuthi sikwemukele kuze kokuthi nathi site ulikhanyisela live limbone yena limkhonde yena lo wasifela waphinze wavuka ngenxa yethu. Amen. Emithandazweni yethu ke namuhla abathandekayo sitawusebenzisa lilithani lethu lelisekhasini lemashumi lasikhombisa nakuthathu, lilithani ekhasini 73. Nkulunkulu Baba mdali welizulu nemhlaba sihawukele, Nkulunkulu mdvotsana lomhlengi wemhlaba sihawukele, Nkulunkulu moya longcwele mmeli nemeluleki sihawukele, butsathu lobungcwele lobubusisekile lobuthumisekako lobutingcobo letintsathu kuNkulunkulu munye sihawukele. Hosi ungatikhumbuli tiphosiso tetfu netabo babe, siyekele Nkosi lelungile, siyekele tsine bantu bakho lwabahlenga ngengati yakho lencabile kubo bonke bubi nekulimala nekona nekuhlaselwa ngisathane nekuthukuthela kwakho nakuko konke kubhujiswa lokuphakathe sikhulule Nkosi lelungile kuko kufiphala kwenhlitiyo nekuthi khukhumeta nekutendisa nemona nenzondo nelunya nako konke kungalungi sikhulule Nkosi lelungile kuko kuhlobonga nekona netinkhohliso temhlaba netasathane sikhulule Nkosi lelungile kuto tonke timfundziso temanga nekukholwa lokuphambene nekuhlubuka nebulukhuni benhlitiyo nekudzelela livi lakho nemthetho wakho sikhulule Nkosi lelungile kuwo umbani welitulu umlilo nesiphepho nekutamatama kwemhlaba netikhukhula nekomisa kwelitulu nendlala nesifo lesibhubhisako sikhulule Nkosi lelungile kuko kucinzetelwa nekuhlebana nekuvukela umbuso netimpi nekubulala nekufa lokutumako sikhulule Nkosi lelungile. Emfihlakalo yokutitsatsela kwakho buntfu nekutalwa nekukhuliswa nekulalela nemibhabhatiso nekuzila nekulingwa kwakho sikhulule Nkosi lelungile ngekufundzisa kwakho ngemave nangemisebenti ngetimangaliso takho temandla nangekumemetela kwakho umbuso welizulu sikhulule Nkosi lelungile ngebuhlungu netithukuthuku takho tengati ngesiphambano sakho nangekuhlupheka nangekufa kwakho lokuncabile nekungcwatshwa kwakho sikhulule Nkosi lelungile mandla ekuvuka kwakho nangekwenyuka kwakho lokudumisekako nangekuta kwamoya longcwele sikhulule Nkosi lelungile ngetikhatsi tonke tekulingwa ngekuhlupheka ngetikhatsi tonke tekujabula ngesikhatsi sekufa nangelilanga lekwehlulelwa sikhulule Nkosi lelungile. Emkela imithandazo yethu Nkosi Nkulunkulu wethu sive Nkosi lelungile busa ucondzise libandla lakho lelingcwele uligcwalise ngeluthando neliciniso uliphe bunye lobuyinthando yakho sive Nkosi lelungile siphe sibinzi sekushumayela livi emhlabeni wonke nekuthi sende tive tonke bafundzi bakho sive Nkosi lelungile khanyisela ababhishophi bonke bapristi nebadikoni ngeliciniso lakho bacondzise kute kuthi ngekuhamba kwabo nakukufundzisa kwabo balimemetele livi lakho sive Nkosi lelungile baphe bantu bakho umusa wekulalela nekulemukela livi lakho kute baluthole balulandzele lubito lwabo ngeliciniso bathele titselo tamoya sive Nkosi lelungile baboyise bonke labalahlekile bakhohlisiwe endleleni yeliciniso sive Nkosi lelungile qinisa labo lababambelele enkolweni yebuKristu jujude welekelele labo lababuthakathaka uvuse lukholo lwalabo labawile mshaye sathane aze abe phansi kwetinyawo tetfu sive Nkosi lelungile onzisa abaholi betive endleleni yekuthula nekulunga sive Nkosi lelungile khanyisela uqondzise babusi bethu
baphe ukuthi bethembele kuwe bafune ludumo nebukhosi bakho. Sive Nkosi lelungile, dinike inhlakanipho levela kuwe tonke tiphatsimandla majaji nabo manje bende ukuthi behlulele ngemusa. Sive Nkosi lelungile, diphetive tonke kuthula bunye nekuvumelana, uphe bonke abantu kukhululeka, hlonishwa, kudla nendzawo yekulala. Sive Nkosi lelungile, sifundzise kusebenzisa lokuvela emhlabathini, sikusebenzise leludumo lwakho senekuthi sabelane nalabanye losipha kona ngeluthando lwakho. Sive Nkosi lelungile, bakhanyisele ngamoya wakho bonke labafundzisako nalabafundzako. Sive Nkosi lelungile, basite ubathuthude labanesitunge nalabagugile, labafelwe, labasetshenziswa matima nalabacinzetelwe. Sive Nkosi lelungile, sekela uqinise bonke labanzinzako nalabo labangawuthola umsebenzi noma labaphelelwe ngemandla. Vikele labo labasebenta etindzaweni letingoti nalabo labaseluhambeni. Sive Nkosi lelungile, gcina imindeni ibe munye, uyinike kuhlakanipha nemandla etikhatsini tekulingwa nekuhlupheka. Sive Nkosi lelungile, philisa labagulako, qinisa uvikele bonke lababelekako nebantfwana labancane. Sive Nkosi lelungile, vikela wondle bafelokati batala bonke labasebentela khashane nemakhaya abo, bakhoseli labangenamakhaya, labakhobatekile ngenxa yempango bani neluvelo kulabo lababoshiwe nabo bonke labaphila ngekwesaba. Sive Nkosi lelungile, tsethelela titsa tetfu labasihluphako nalabasinyunzako, gucule tinhlitiyo tabo. Sive Nkosi lelungile, msindisi wemhlaba, sithethelele tono tetfu lesitatiko nalesingatati nayo ungakwendi lebekufanele sikwende. Siphe umusa wemoya wakho olongcwele kutsi silungise kuhamba kwethu ngelivi la moya wakho. Nkulunkulu somandla, wena losendele umusa ngalesikhathi kwekuthi sicele ngenhlitiyo yinye kuwe lothembisako ukuthi nangabe kuhlangene babili noma bathathu ngeligama lakho uyakubapha loko labakucelayo. Yenta manje Nkosi lokufunwa nalokucelwa abantu bakho njengalokufanele bona. Siphe kwatisisa liqiniso lakho siselapha emhlabeni kude kuthi ngesikhathi lesitako sithole kuphila lokunini nanini. Ngaye Jesu Kristu inkosi nemsindisi wethu, manje naphakathe, yena loyindlela neliqiniso nekuphila. Amen. Jesu lovukile wefika wema emkhatsini wabafunzi bakhe wathi, kuthula akube kini. Babe sebajabula nabayibona inkosi. Kuthula kwenkosi akube nani ngetikhatsi tonke akwanze. Sivuselane ke bazalwane. Inkonzo yethu iyaqhubeka ekhasini ekhasini lelikhulu nelishumi nesithupha. Khasi lelikhulu lishumi nesithupha, page 116. Uyabongeka Nkosi enkulunkulu mdali wethu tonke, ngemsa wakho sinalesinkwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini siphekwe tadla tebantfu sitakuba singwase kuphela ketsi. Akabongwe, akabongwe, akabongwe somandla. Uyabonga Nkosi enkulunkulu mdali wethu tonke, ngemsa wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo lisithelo semvini nemsebenzi wetadla tebantfu litawuba inzebe yensinziso ketsi. Akabongwe, akabongwe, akabongwe somandla. Sitawusebenzisa umthandazo wesine wekubonga lo tholakala ekhasini lelikhulu nemashumi lamabili nakune,
page 124. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi, yenyosani tinhlitiyo tenu, siyatenyusela engosini. Asibonge inkosi uNkulunkulu wethu, kufanele kulungile kumbongane komthomesa. Sekunika luthumone kukubonga uNkulunkulu somandla ngendvodzana yakho letsandzekako Jesu Kristu umsindisi nemhlengi wethu, ungilivi wakho lophilako lowadala ngaye konke. Mandla amalo engcwele wathatha bontu bentfombi Maria, wabelana bontu nathi, waphila wafa njengalomnye wethu, kude sibuyisane nawe uNkulunkulu nababa wethu sonke. Ngigcwalisa insando yakho, welula tandla takhe ekuhluphekeni, kude alethe ukukhululeka kulabo labethembela kuwe. Ngekwena njalo wakuzuzela abantu labangcwele. Wakhwetha wethwala inhlupheko nebuhlungu bethu, nekunikela impilo yakhe esiphambanweni, kude kuthi akhumule maketane alomubi, aqoshe kumnyama besono nekufa. Ngekuvuka kwakhe usiletha ekukhanyeni kwebukhona bakho. Nyalo ke babe nendalo yonke, siphakamisa emavi ethu, memetela ludumo lweligama lakhe, sihlabela sithi ungcwele, ungcwele, ungcwele Nkosi, Nkulunkulu wamandla nebukhosi. Ungcwele, ungcwele, ungcwele Nkosi, Nkulunkulu wamandla nebukhosi. Lizulu nemhlaba kugcwele luthuma lwakho, hosana ngaleli setulu, ubusisiwe lotako egameni leNkosi, hosana ngaleli setulu. Hosana, hosana ngaleli setulu. Sizithe bazalwane, uNkulunkulu longcwele nemusa, yamukela ukudumisa kwethu ngayo indvodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu. Ngathi ngebusuku lanikelwa ngabo ekuhluphekeni nasekufeni, wasithatha sinkwa, wakubonga, wathi thathani nidle, lokhu ngumtimba wami lohleshulelwa nine. Kanjalo wayithatha inzebe, wathi lokhu kuyingadi yami lophiselwa nine, nanenda lokhu nikwentela ukuthi ningikhumbule. Ngakho-ke simemetela kukholo kwethu sithi, Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu tawubuya futhi. Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu tawubuya futhi. Ngakho-ke sisakhumbula kufa nokuvuka kwakhe, sinikela kuwe lesisinkwa nalenzebe, sibonga ukuthi usende salungela kuma embi kwakho sikukhonde. Sicela ukuthi uthumele moya wakho longcwele emnikelweni welibandla lakho lelingcwele, hlanganisa bonke nabahlanganyela kuleti mfihlakalo, bagcwalise ngamoya wakho longcwele, gcinise lukholo lwabo,
kuthi sikudumise sindzawonye sikunikele udumo ngendvodzana yakho Jesu Kristu. Lonke lidumo nekubatshadwa kwakho babe nendvodzana namalo engcwele ebandleni lakho lelingcwele nyalo nanini. Amen. 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 Njengalokhu uKristu wasifundzisa, sinesibinzi sekuthandaza kanye kanye sithi, Baba wethu losezulwini, angcweliswe ligama lakho, umbuso wakho awude, thando yakho ayinto emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamuhla ukudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele intondo tethu njengoba nathi sibathethelela labasonako. Ngasingenise ekulingweni, usisinzise kulokubi, ngoba umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi kude kube nini na nini. Amen. Bathandzekayo enkosini, lenze besivumelwano lesiyemukelako ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi yaKristu na, nesinkwa lesisihlephulako asiyo yini inhlanganyelo yemtimba waKristu na. Tsine lesibanyentisi ngumtimba munye, ngobe sonke sihlanganyela sinkwa sinye. Jesu mfana uNkulunkulu sihawukele, Jesu mthwali wetono tethu sihawukele, Jesu msinzisi wemhlaba siphe kuthula kwakho. Ngekutithoba lokukhulu bathandzekayo sikhuleke kanye kanye sithi, Nkosi lenesihawu asonzele litafula lakho sethemba kulunga kwethu, kepha sethemba sawo sakho lesikhulu. Asifanele ngekwethu nekutsi ayivuthuka ngaphasi kwalo litafula lakho, kodwa wena inkosi lokuma kwayo ukuhawukela njalo. Ngakho-ke siphe Nkosi lenesihawu kube sihle ngalokufanele inyama yendvodzana yakho lethandekako Jesu Kristu, sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuyena yikithi kude kube nini na nini. Amen. Nkosi yangifanele, Nkosi yangifanele, Nkosi yangifanele. Khuluma livi lakho libe linye, incebo yakho yokusinziswa. Uyamemetela Kristu uthi yena uyindlela neliqiniso nekuphila. Mungiso futhi siselitshe lelisisekelo lelakhilelewa bakhi kodwa lakhethwa uNkulunkulu. Asimthatheni Kristu bathandzekayo, sisekele impilo tethu kuye. Abe indlela yethu yokuphila, abe liqiniso lethu lokuphila, abe impilo yethu. Ngakho-ke sonzelani sitomukela umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu anikelwa ngenxa yethu nengadi yakhe lasophisela yona, simdlele etinhlitiyweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Sesiyephetha bathandzekayo inkonzo yethu sisekhasini 128 likhasi lelikhulu namashumi lamabili nesiphohlongo. Bonga nesimakatse ngoba anemusa siyawusakasepele na nini. Bonga nesimakatse ngoba anemusa siyawusakasepele na nini. Simakatse uNkulunkulu mnikati wamandla onke. Siyabonga Baba ngoba ngalethi imfihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba nengadi yendvodzana yakho umsinzisi wethu Jesu Kristu, nayo sigcina ngemsa wakho emtimbeni wayo indvodzana yakho loyihlangane yabo bonke labakholwako. Sisho yona indvodzana yakho lemebetela ukuthi tinhlitiyo tethu atingakhathateki, asikholwe kiyo sikholwe nakuwe. Lethi yona indlela neliqiniso nekuphila litshe lelaliwa bakhi kodwa selikhethwe nguNkulunkulu. Siyabonga ke Baba wethu longcwele kusigcina ngemsa wakho emtimbeni wayo indvodzana yakho loyihlangane yabo bonke labakholwako. Sisite kwesibeketele njengomakholwa laphilako kulobu budlelwano lobungcwele nebesikhulu elithandweni ekulaleleni nasekwenteni intsandvo yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu
lokhona abusa kanye nawe namoya oyingcwele ninguNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sithandaza kanye sitinikela emsebentini waNkulunkulu. Baba mnikati wemandla, sitinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu, kube sibe ngumhlatshelo lophilako. Sithumele eveni ngemandla amoya wakho longcwele ukuthi sihambe sisebenzele lidhumo nebukhosi bakho. Yaloke kuye lo nemandla onke kwenta lokukhulu kunaloku lesikucelako nalesikuzindlako ngemandla lasebenta kithi akathunyiswe ebandleni ngaKristu Jesu etitukulwaneni tonke kude kube nini nanini. Kuye inkosi yaphakathe lengabhubhi lengenakubonwa uNkulunkulu yedwa akube ludhumo nenkhatimulo kude kube nini nanini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuqonza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthanze uNkulunkulu nendvodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendvodzana namoya oyingcwele asibe kithi njalo. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Hambani ke ngekuthula nangeluthando niyosebentela inkosi. Alleluia, alleluia. Egameni la Kristu. Amen. Alleluia, alleluia. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, nichubeke nibe neliviki lelihle, chubeke nihlalo usimakathe, simkhonde simdumise yena, simende abe sisisekelo setimpilo tethu yena lo memetele ngokuthi kuyindlela neliqiniso nekuphila Jesu Kristu uqobo lwakhe. Amen.